Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musulmandar, kelajatgan Ramazan rozanızlar kut bolsun. Uşul ayga жеткирген Аллахка чексиз мактоолор болсун. Ушул айда роза кармоого баарыбызга Аллах өзү насип кылсын. Билип кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Баарыңыздарга ийгилик, момун мусулмандар. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجاب